Yes, mnyano wanje omurebe wa Kera Media News Center webare kubano jeno miss not following mu kutugwetu gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Unakureri zoba to live and clear live sabako noturi omuri Katerera constituency akandi zukangu Katerera no mwanya oguri Western region akandi zukangu Katerera and tuli mutani kanso ya Katerera kandi district erubirizi. Tuli mu cyanga cya Honorable Muhammad Katoto Kato. Mukuru wa former MP Hatuibo Katoto tuna abantu bamana hanuya apano yitora na kureri zoba nibakona badurumisokana batuyanzura atuna abantu babiri omwaru waha ondiza ruwaha nabakenkufu omugana kwa kukigambo bona abantu abakucencura bakareba ibintu ko korene bitambara kurunje munonga sharinga link ejo likinga kandi subscribing utakabeka no subscribing bizukangwa kuteka musento naba marketing list house abo basangwa omu town council ya Rubirizi district akandi bari yarubazurwa edukota za Rubirizi yikawaho tungo bararo burungi akandi ojeno miso no kureka nguno ndakorambura ebya Queen Elizabeth National Park no ndakorambura ebintu binje munonga ebiri omu district ya Rubirizi obeno mangu atechincha sokanchi kitambara kurunje munonga amazina drama yuji njado akwasa kwa tambara kurunje munonga karwasa kwa no kwasakanya kurunje munonga twine Mbarara Community Institute nesangwa omurembo orwambara kandi mu Kiswahili n'abana bajaranti tora mwana wawe basokana mu gisabe ko tegana n'ebye mukono izukangu emyaka 13 Kuruga Katerera Yatunga Okwetegyeka umwaka gwa 2010 wetunga echo amakugecho n'emyaka 13 twenda kutera Tokyi tubasokwa tureba tumanyembera ko kare netambara nakusinga munonga achukwatagine nana ankora korana nane bintu twinabangu nkabasatu reka tubazana n'umukuru w'ekitinesa amaze yatuyanzura amazinage na n'umurimo gwakora na nogwe na watu yanzure tutandikiraho twakwakira baberesebo umukuru wa Kera Media bari kutayayira kandi simo bohereza bobo kora na no gumana updating abantu kubayisyaho ebintu mazirakire no gumana no bijusya. Yes, amazina ni banyata engineer Alex Kabushenga kandi ndi mutuze wa Katerera ni nkora ine kitongore cyo kutwara abantu aheru ubwo mu rumo gwanye nibwo baza kutereza seto tukatandika kuranga business n'amazima nsa kutandikiraho aha webare umutebekanisha wa program Mr. Rama UG maje Rama ni kusima kureba ngo nufa yo munonga aho nebyo rukora ukareba ngo at least Rubirizi wagiteka aha map uyu mumba media personality komwana koko ya isongere turiya map abo kunde cyeka cyo wabo nurana neriye ngure yiwaresere tukagiteka mu mwana kugira ngo n'umwana w'umuka navyo nebyo rukora ntukusima amazina banyitaje wakimuka kuru ninkora nko mucyondoza omiturire y'abantu then ngaruka nkora n'ekitungo na company bakwita Pico Digital Agencies nka digital analyst ibyakanyabwenge then ndi proprietor wa JK Jobs Connection wano inda passport n'ibintu nk'ibyo so nasemirwa kuba n'abarebi ba Kera Media kandi kanjire nti murije ikinkubashaba mu sharing kandi mu inviting aho kubera izuba turiyo nza kutera Tokyi omuri Katerera nuwo witu nuho kushomire nuho njarirwe cyo mansa ngo ningicenga munonga kandi nuho swiri buri kimwe cyo esaza abasaha 10 n'edakika 31 kandi ibara kukore netambara mnyano wanje noza kwa no commentinga awa hansawo wabo ine icyo kwenda kubuza ninga cyo kwenda ni ogamba wanteka teka zure tugire miso nokoreka ntugambaho nakusinga ankora korana nembera kore netambara tubasuka tumanyembera nko kweli izuka kandi twakutarikana no mukuru Kabushenga nkuko ya kigamba kandi bwali engineer abasukwana tusobora nsonga stars zimwe na zimwe Katerera constituency turangwa ati ya Emyaka 13 Kuruga Yatunga Okwetegyeka ninga Kuruga Yatunga constituency Kuruga Rubunyaruguru tutere Tokyi iwe nkiwe turinka yesa heji noreba koro kuba ocyari umuntu yashona nyoko no cyategekwa no takabire kwemarira konka ko kurugamo wayahoraniye wayembe kenjo yawe bakafuna umukazi ukazara abana atubanyineka ndio ni kureba so Kuruga twaruga ari Bunyaruguru ninga shari ari Bushenyi Rubirizi yaza yonka hatu tunito tukafuna injo yitu twabanyineka so mbenu ni kimasa cyecu icyo kimasa ngo Kuruga twargayo
hatine binge bitukozire no tuyo tufuna mu challenge zitari zimwe na zimwe no manya twa woro muto tokaba nko mukuru tokaba nko mukuru abo kuba umukuru nanga gumari umukuru so bushenye ni inkuru kandi rubirizi negumerinto so nyoye nko muri Katerera county ibyahandi tinkwenda kubigenda mu byabunyaruguru ko ne hare nini ngamba ishazari yanje rindumu nindeba ngo obwakare yonekera bunyaruguru county but pa now ni Katerera county hati turiji tumwena songa twine shonga nchironje enshonga ruho niyo kugira ngo tucyayitagamu abebembeza bakufa abantu babo abahansa bakwebembera icyo ni challenge cyarumu icya kabiri tucyayitagamu abebembezi abakushemere kuba ni bareba nkito abakuba bine skills n'abandi bakabakwatiraho bakabore ku muhanda gwashemere kwani barabamo bakafuna kuba ibisonyezi so obiye bibyonka kubiri kubara muri kubikora bafa abantu bakabahabura abebembeza tukurona mukafuna kire mukashitamanitwe mukatwereka kisheme kwa tukora abantu bakarwa mu njaga bakarwa mu matatu bakarwa mu muzazara bakafokasinga ari nyense yabo intekateka ngo Katerera yitu county neza kushayininga kusinga ukweshemere kuba yabirere nyuma hakuba emyaka iri negenda kandi ubwo iri kugenda ntugenda nibiri kugenda rizoba no butine sati yo kujwara no tekwa kora munonga nchakere kurango wajwara aho kuba ino warajine so Katerera okurugiro kuyabirere nyuma obumwe nyoni nyijuka enguto zikaba zitaru shanga no sheshenkero umunake kiriyo kitaka kigikibira atari mwe ebitojo bire byamakwa nzuka ngo mbakana bakamutambura tractor nyijuko bwirobu muri Katanda na radio uko shanga abantu nka 20 mara ryamuti barikize radio age ubwira bwa ka radio Uganda konkata radio nyingi aha bwenje insineje nehinduka so Katerera ntwetaga kuhinduraho ikintu kikatambaraje tukagendera line na digital kwekwisha ako bintu biri bihinduka ko gambo kuhindura ni bantacenga kuhindura mu ngeri ki okuhindura ni manyiso mu mikorere ibyo bemeze ngara kubigendaho nitsa kuhinduraho mu mikorere kurango twayego kwekorera ito abantu baburizo tutere Tokyi hari tugwe turebera hari Tokyi hari focusinga umanye nterizo akubureye bwashesha bwaza kwiko mwazi ahagataho ninza kuba ndinda kandi kubera abo mwazi nazacitana nabyama kubera shishincha kerinza kuba ninkora sauki kugira ngo shaha yona obori ready oboine gore yetagetingira ako tategetingira isinetisiga sintetaga mani mingi ntetaga bebembezi abo tukwa turonzire ntetaga abantu bakuru kuja kutuhabura bakatoreka ngo wakoreki noza kuyamweki nicyo kurebera ati ya umukuru rama media yawe neirangano ry'umuntu w'amani tori nkaburiyo ko watandikire abo kugira ngo kafokasinga wamanye cyo rukwenda kandi wanywana abantu bakwabura abo wayikirire now you are big man so ni tuntu twenda muri Katerera kugira ngo abana be talented ningasha abana bine talents zabo bafuna okuba abahonyesa babo okay webare munongo mukuru kabushenga genete katika ya kabushenga yaturetera no barabe yanara boruguru atakora kugenda kimwe hansi reka turonde omuntu aje wona akora digital kandi umuchondozi nkiwo muchondozi Teera Tokyi Kuruga emyaka 13 Katerera Yatunga Okwetegyeka webare mutebekanisa wa program once again Mr. Rama n'abarevi ba KR Media Mr. Rama n'abareba bari umba tureba Katerera kuza kufuna Okwetegyeka tukarigari bunyaruguru zikari 210 in fact obwirovwe nkaba Katerera twatwino kwinjisirizwa kwa mani bintu bya service delivery ukare buri cyumwe cyona nka Mr. Kabushango kuyana kigambo so kutwabwine constituency yitu ninga county yitu abamwe twagira ngo bundi ubu twafuna numanya wo twire nubakugavura ukatandika kwigavura nufuno buwerero in fact nyowe nkanye wambuza emyaka 13 aitu mazire nka Katerera tukwetegeka ninga turi independent nimbanzana no kwereza credit abo kuba n'ikirungi kusima kusima
nimbanza no kusima abo bona barwanire mununga kureba ngo nitwe Katerera twaye kuturariye ahari bunyaruguru mbasima bakakore ikintu cy'amani abo kuba kunugira ngo tubo nahani yayo turi twa kubintu kiganiraho then nargawo ngaruka ntera Tokyi emyaka 13 wire nibice bihindukire umuri Katerera tugiza service delivery wade ecyaburwaburwamo konka turinka kutwabe turi side ya kuri tucyari ko kutwabe turi side ya kuri at least noreba ngo hine ekiru konka nacyo nicenda mu amani abo kutwaherize kufuna Katerera constituency eyitu ninga county eyitu are bintu nk'abanyakatere bitwabenturane bitkora ki nitkwitaga waza kureba nkorugudo ejekeri nshonga yamani waza kureba nkamarwaro ejekabiri nshonga yashi tugaruka amashomero ejo naye kabiri nshonga yamani echengudo district ukurabiro mu department ya roads abo bagerizeho kureba ngo at least wazo muri Katerera ngudo ziri accessible nubasa kwika konka cyo nacyo tutagera ngo ecyo nicyo tsemiri nicyo cyo twenda abwace Mr Rama nabari bake ya media nyowe ninza kukira kwawukana unendo buza yabande yivine abamo kwambatira Tokyi Mr Rama ryo munyamakuru waza kureba Katerera kuyatufuna Okwetegyeka tukufuna bebembezi Katerera nubwo mwanya uko kutera 99% mu government twaza aka constituency ninga aka national twaza national nyoni ndia arengo rwa Katerera tutujya ku discuss ngo rengo rundi nitutera 99% a ruling government ecyo bakwita NRM konka wasanga ngo tutera 99% kandi ukashanga ngo arihe bicweka ebitakutera nanangwa na 50 na ebitakwisa na 45% konka wazo mu service delivery ukasanga eribeta kusinga yitwa abo kutera ki kusinga yitwa abo kutera 99% ninza kwereza scenario yemwe izizirene zibaho no twari twagizire ngo urugudo roturwine ko aruho ebintu emwe bintu bizane bibaho mu ngudo waza kureba nko urugudo rwa cyambura Katerera yes abebembezi bafire yo mununga kureba ngo urugudo kureba ngo urugudo rwakoraki kuranga urugudo na rwazamutindo nkengudo ezindi twiza tugumana tusubizibwa ebimwe nebikorwa ebimwe tibikorwa abo kuba tunubasha kwebuza Katerera tufuna gatebe oyegita cyangenda azonoza kuzana na kariya kasana nawe unjana kumwe kaskana korekana kora sayine yes turiyo jeno misu nubasha kwebuza itwe nka Katerera akintu cyo rugudo rwitworu ahabwaci nitubanza twatera induru abwe kintu tubanza twatera induru kandi twina bebembezi ningo abantu abari konsandi tichurungi kusanga ngo omuntu waburizo ukasanga ngo urugudo n'urwa government rufure funded by the government konko kasanga ngo government nyowe muntu waburizo nyunka nyowe jo wakimu ninga kabushenga usange ngo niwe uri kubanza wareta plan kugira urugudo karwaza mwe kina urugudo karwaza mwe kina bukabe buryo funanizibwa bwa government kureba ngo urugudo eziport holes zakola ki zariga bazitereza kitari cy'abantu ecyo mansangwa obunafu bucyaruho no buturabe twayetongwire aho ubunafu bucyaru wace ngudu tuze
omucyahere sekeya system ninga echamarwaro tukasima twayeya kuri ameni ya bunyaruguru tukumanya ngo akintu cyamarwaro obu twafune byitu nitwe nituza kugenda nkai ntuza kubaje ukabaza kubara emyaka 13 nywe nkanye nindeba ngo okuhindura umwanya ninge cyweka kuhinduka na mununga cyaba kiri ya side ya ruling government ekabe ne kifo mununga buka nabantu uko abari loyo abo kubandi bafati cyweka kugira ngo government je tuherize mununga ngabanyakaterera mbwene arengo rwa health center ga marwara gutwina wara na population itwini none ndeba ntikatera this time ntwitaga hospital necho kuswazana bwanyuma y'imyaka 13 kandi tukurunda bebembezi tukutera karuru ukasanga mukandi hati yo munyakatera na kurosinga ariga Katerera arenga na rugazi aza cyamuhunga ningo mwazi akasese kandi nabwe tuyina abantu abakwimbatira mbatware ibitekateko munki abo kuplaningiri yanga abo kubani tumangwe bebintu biri mu government nitumanya ngo nikikorwa echo nacho cyaburwamo nyukanye kurugira report y'ukuriye kurugira population umuntu norgaha uzagumbura uri kumanga cyona ntukira weri konko sanga ngo are bitakwitaga mbone numujyangu kakatera nito takwenda irwaro ryo kushemereza ninga tugire mu kakatera nito takwitaga nka mko muntu yawo mwisagama ebyo nabyo nibyo bintu bitwine kubantu kola ki nutureba tukagira no this time emyaka 13 yawire konka twine kufureba inskerio nehinduka na population kerio nekura Katera nitwa bari mbwebembezi bateka ibintu nkebyo kugira ngo ebintu byone bihinduka konka abantu ikintu cy'amarwaro nacyo cyaburwa mu ho kikaba kirungi kuriga kuriya konka na hato turiyo tuza echo nacyo nicyenda kongerwamo tuzo mashomero twazo mashomero na mununga ninza mashomero ga side ya government twazo mashomero currently government kiza ya leta amashomero aguba kwita seed school agago hazaga amashomero ga seed school nago kuyamba abantu abake ninga abantu abine bona basome UCE kugira ngo umuntu obuhereza babwise hanu yahi gakoleki abantu batakubasaga amashomero ga private ninga ga government agaru nibabasa kuzankai omuseed school cyonga tuwaza kureba nkakaterera umukintu cya seed school tikumanya Kateri twe aho tukaba independent konka ninda aba colonial masters bi seed school tuzikekere kuno ate seed school zo muri Katera tizikagire ayisho tesiriyo sana baba batira budget weza siri aro seed school yari kumanya kabshi twafunaho honorable akanda yawe ikawa yatwegitaho naza kwana yanzura mudachika kisa tumukiga TV ya jarango webere kono jero misino koreka okuromgo program ejo turiyasima Julius Tinka Simire nawe yasukwana jero misoga na sima bakomoredi abasukwana bastama wa exactly nani nyenda just upenda ni chamani gumiza mudeni ndio nimpendera na kugeranya wechindo iro kuchondoza ndio munsi ya teknolojia kandi jabinje niyo field bakora cye bakumanya necho kuswazana ensi ko kweriyo neyirukanga speed ya irihiri ukasanga ngo Katera tina ituri kandi twine abantu abo kubasa kutconnectinga leadership ninga abantu abo kubasa kutushakira necho kuswazana abwache eje saheje twena twine kubantu connectingira nkaye na nabo bona bari live bona bari onu baturiya uri mbamajiri following bari onu bakoze saki konke smart waza kureba akintu cya connectivity muri Katera connection ya internet cyari teka bire y'umurimbi then oire weche cha internet connection tuzaba abana ninga nka atuze ombintu byo kuskiringa mbantu mbintu bya digital ako abantu rebe bichweke bindi recently mbendi kasese waza kureba nka kasese obwirobo bizire bafune cyo bakwita digital community hubs ezo digital community hubs
omugasho gwayo nuguha nubwo kureba ngo gwashomese minyeto ninga gwashomese abantu bona kureba ngo bayega kutandika koze senkora ya tekinolojiya no munyakaterera ayine bintu byeye nabasa kubiguriza internet nabasa kushomesibwa buri kimwe nko kubasa kuba nikikorwa kuko waza kureba muri ejo system ejo itwa abanyakaterera tukozireki tinayituri ejo mensa ngo abebembezi batandike kuteka ibintu nk'ebyo abo kubensi niheriyo nekola ki niheriyo neza nitwe Katera nitwitaga digital skilling hubs kugira ngo abantu bitu batari kwenyuma abo kwa society yone rari kwenyuma this time etweka cyo ekirari kwenyuma nikiza kora ki nikiza kusigara ubanoye ndo batakwenda iyo mpinduka twine kora kitwine kujakira konka ni depending abwe bembezi tukugira ngo bembezi abitwine tubakozire ninga ikibaho cyawo mu bagukozire konka rusa ayino bayini kutereza bongere mu amani because it is not too late nibabasa kutereza kugira ngo nacyo cyagarika nkai align so abintu bya digital na teknolojia nitwe nkakaterera twine kutamburana nense ndizo konka tukurabira ki tukurabira umwebembezi then tuza sports na ngira nti abwensonga yobwire tuherezemo n'abandi gabo ngira ngo amureba Kera Media Center we kono James not following kandi tukamtu live clear ari sakbako omurika Teera turanguza abasaha 10 dakika ana na munana kandi twatambara kuri Japora na program yetu icyanga cyawe Teera Tokyi umucyanga cyawe emyaka 13 Kuruga Katerera Yatunga Okwetegyeka turiyo tureba umukuru honorable nako yanzura kandi atandikiraho nyiro Teera Tokyi Kuruga 2010 Katerera Yatunga kwetongora kuba constituency okwise hatiya umutoki wari no Teera inyuma na hatu no rebere no bitambara bite uko yanzura webare amutebekana so program kandi yenda kubanza kubara musya tumusibira muta kuri Chester twacera mu macacezi mwe Kuruga yo ari na nenyama kureba nenyama nagirire ukano renda kwehurire bwenu yenda kubanza kubasima munonga futura munonga kiri yabare kumano no kuratereza ahense Kuruga kana hekuza bwenu nasumerwa munonga kwegita program eji yareba ayiturigire ikibuze cy'uwambuza mu programa nk'amazina yanzura amazina arabanyeta Mutungi Patrick Jose kandi ndi one of the political assistants Honorable Alhaji Muhammad Kato kandi ndi omwe abakwebembera abantu Dini, the head of later about Oceans Church, Katerera as a whole. Nahandi, tuyontu kuremera mu yabantu konka erizobe cyuze cywabuza n'icyo kirundi munonga watera Tokyi ukareba Kuruga ubukaterereba independent Kuruga hari Bunyaruguru umuteko za program nyandomazo nkirize insime government ya NRM eriko bembera Rihembo gwenzura His Excellency YK Museveni tubaburwa ahabwa okutwikiriza kandi twaba independent abo kuba ebyona bikakorwa abo government kuba nungi erikurikiriza y'abantu bakwenda kandi ikatwa chance ejo nyenda kusimana munonga Honorable Haji Muhammad Katoto abo kuba no mwabatandikire enshonga yo kuba independent ako watera flashback turi yakisayi twenda district twenda town council ya Katerera Honorable Haji akana bisana na Honorable Kaindo Tafire Wirobwe general yaba minister wa local government yamugambira akisayi misuga abantu atubuta turi district yitu ninza kwesereka general yagira ati kandi wanyesereka ntiba cyabacibi niko muntu wa NRM yagira ati kandi nze ndebi kandi kuyagenzure His Excellency yareba ngo general kata kucikiriza muje yamuhindura yarita muri izo kandi abasa kufuna
district yitu na town council yo n'umuntu gumwe nango general kadizire ngo tufune town council ngo difite berekire onka kama yachikoraje but district na town council twajifuna the same time. Yes. When ekibuzo kiwabuuza kigira ngu wano Teera mu Tokyi Kuruga 2010 it is almost 13 or 14 years. Because tukagogwa 14 tukagenda. So mu myaka 13 nyenda turebe ahansonga isatu 1 turebe aha nyategereza y'abantu ningo okushemuka kw'abantu abayomora Katerera nkisaza cyo kubanza abantu bakashemuka tukabatuyire turiyo mu nse yindi abo kugira ngo itwe tukabatagamba ngo twahuru konkati obuyirobu abana bakasoma bayetegereza hati nibamanya they are informed omuntu wena ari informed nabari rich ari umuntu ari rich nabayine amagara marungi so Katerera mu myaka 13 abantu bakashemuka kuba be independent bafuna okwetegereza bafuna right abo kuba wakureba hati Katerera erimwe bintu birungi munonga abantu bakahindura nyombeka bahimbeka amazu marungi barugomba binyansi bakamwe binyansi binje amazwe binyansi omu emhanda iketaroho konkate emhanda ikabamo matches tekashirarengo rwa binyaruguru ako binyaruguru ino rugutora hango rukoraba mu rwa koransi urukando raba mu kurugenyuma barwine kandi na town council zabe zimwe zafundemu bwa koransi streets tukakishiraho echo konka turiyo nturugayo omukwetegereza ninga omukwindura antekateka y'abantu. Icya kabiri kutukuza aha services bueno umutekano wa program yana kumanyisa iki no twafunde independence ya Katerera nkisaza tucastamirwe mu mberemwe n'ingibiri akwa yenda ko cyo kureberaho Kuruga tufuna independence twine muntarabira RDC twine chairman wa board on board z'is government igira tukageraga ambassador tukageraga minister tukageraga na state minister tukageraga na army commander tukageraga na DPC bueno with government services abantu bakaterera omyoga emhango ningo mu office empango tukafunde support tukabalake twafuna MP umwana witu umutembuzi onarebo Alhaji onarebo Batibu Katoto yazaho yabembera ibisanje bibiri ambisanje birebi tukabantekateka nk'abanyakaterera ngo ya blessed utwatoye mwana witu ari Kuruga kuno ashomire kuno nenzarwa yaha yaza Kuruga y'imyaka 10 itumuhire aza kusuga some people strong people umurikaterera abakwasa kugamba mu government tukabasa kusakirwayo ibintu by'amana konka imyaka 10 imyaka 10 tariho umuntu okwasa kugira ngo imyaka 10 tugoborire mwiki twafunamo obani RDC obani minister obani kawo oba umbantu bamugaso mu government so ntekateka ngo tucainemu tukagira mu kucumbagira omuntu twatumire tiyaba wa Katerera je yagiramu emitume 2 amani gwana yagata Kampala usanga kari umusubuzi nintekateka yaza Kampala yabasa kukorayo emirimo yona ni yajikorira bueno aha wonsonga yiwambuza omyaka 13
Katerera eriyo neza yo niteekateka ngu omu burungi n'omu buteeka bw'ensi ensi zikutunguuka somerwa ntureeba kyokubanza education ekya kabiri education ekya kasatu education obwegyesi bwabutirwamu amaani abembezi abutukuronda basomerwa nibamanya ekizibu kya Katerera ekihango ngu education ya Katerera tekahikire ha standard kugira ngu twihemu niitwe abantu abo NRM erareebe kandi twine strong NRM supporters cadres konka tubine omuntu akubasa kubagambirira omu government omunda bakabasa kufuna emirimo egyo baza kufuna emirimo egyo emihango emirungi n'abaana bitu bafundaho emirimo bafunayo akasente n'entaasi yeyongera konka tukagira bad luck mu myaka 10 egyo yahwire turi nk'abarigiremu aho zo akakora ebyakozire abukuba emihanda ekasarwa omu bwire bwe akayeta ekitongole kya kahiipu kyasara emihanda konka ikwiyakira agataho nakyo kyasiizinga ofu emihanda yakayazikira natu wareba emihanda egi bembagambe ya kahiipu tekiriho kandi nyenda ngu omutebekansi wa program n'abatukiize n'abakutureeba na panel kisaba nayenda ngu twikirizaagane ngu education ya Katerera netandikira omu bantu ba Katerera bakuru families ezirimu abantu abashomeregye abebashomeregye nizo ziriyo nizigenda omu maisho nizo bembera nizo zikwebembera amakuru gakyo rero norango abantu bagereza okushomesa abana yes abukuba yenda kukyo kureberaho hati tuyine omuntu omwe akuruga muri Katerera county ow'ekitiinisa William turi mu rugendo rwa mpunu ni commissioner wa lands ngo kugira ngo narigayo wenka niteekateka kugira ngo ayineyo ndizo barinka mukaga bakubire na bapushinga abanyakaterera kugira kuba motivated okusomesa abana babo ako yenda kucyo kureberaho wareba nk'amasomero agutwine membo omwe yargaho nasanga nagamba ha seed school ni isomero bakombekera abantu abamaki abantu acyeta musasiri abatakwibasa n'ubundi ya kamera onkana acyeta abamaki ongo abatakwebasa tubanchoreka ngo waje mutubako onka mwene ngera n'abantu abakutasi ampora mufuna bueno seed schools ati tukakaterera government kuyatwire ABB cha mwiru twatekateka ngu ni isomero ya government konka isomero eryo tekaba seed school abo kuba ni isomero erine foundation body Katerera twene secondary zinge za government twine secondary schools ati ni 3 twine Kuruga twine Mongera na ABB kandi zona zine foundation bodies okay kandi ebe St Michael Bunyaruguru twakiri yes Stramba High School yes Geneside School mato bakagitwara mbete secondary bagayebona twine government magambo tekagireyo matwe tubara na kezi tune tuba secondary tune Thomas ati mazone tukure twine ndetse secondary school 1 twine St Michael High School 2 etiza bibiri za government zituramo twakiri aha twaza mu City School twine Katungu City School twine Stramba High School City School twine St Thomas City School twine Liero City School gita undize barumba pipeline gita u iziti magambo izwati igiteka jireyo ko kama badode nayo bakajinanga teka jireyo tweko rutoto babitana bono zona nizo musanzu zona ziri mu Nyaruguru zona ziri mu Nyaruguru 1 eri na wiruka Katerera county twine honore 3 secondary schools amakuru gace ngo enyuma ekero Bunyaruguru constituency tukatuye ne bibi na Kuruga zonka aha ndetse secondary tukatuye Kuruga honore tukatuye Kuruga yeki okay ndetse secondary and St Michael no tugwagwa amasomero anga yago
okay amakuruga cyo kuruga enkomi 2 siri skureke tari mu yambirwa katunguru bari 10 aha then kuruga 2 tubare Lieru School, tubare Shamba High School, tubare St. Thomas, tubare Tuzwezi shatu, tubare na Rutoto, Nizuina, Sede Skorina kuruga imyaka 10 hockey. Ati tukunu netero. Okuyaho omutebe kanso program. Bene bombe bakombeka secondary school mugombwa. Kunkana eteri city school because nestongere ki independent kirigere somewhere ngenza kuchondoza je konka chonchombeka secondary school mugombwa naye mugombwa in foundation body no kireto kusanga ngo Katerera mutakutunga city school nintekate nchona nakugambira okokoma mutwaro ha mutwaro nunyankore omukomere mbiye mutwaro kagudubise okokupanga ikintu cyawe okukisibaje okuki designing ariko wacu neza kubona wapanga kubeta nuru neza kugwa hasi bone no kujipanga ko ruko yasiya jeti yako Katerera omyaka 13 imyaka 10 twatandikina nayo nora tukabanza basimbaho onarebo atubiye simbana na Gaudioza yamusinga yatwara imyaka ejo yaskana atwaro wabo twategekwaho na ka muntu yarga shema riyasema yajangwa MP bakaterana bacakwana babyambira umunake jo parliament bo bakakora ugo kugeze je tinkuchumanye echo akuba kubyama rero nari barena commenting so nyowe nanyanda ngo kusoborera hari yecho abwachi takufuna city school 1 tukatandika kubi kana kugira ngo nabwo education ya Katerera ekabire hansi zo ene yimuka omyaka 13 iyo ne kwatayo ako watu wasanga tuyinama abana ba ICT bariyomba na gender nensi na science konka nayina ngukoreke umwami moderator ngo Katerera education ne kibura makantu awensonga emwe ningibiro 1 abantu ba Katerera tubakabire self motivated nabacaburirwa n'ingana bacaya nango bahaburwa munonga twarabana bo masomero babase kusoma ikindi abanyakaterera as a whole nkisaza nabaca niyo bakubagente abuca etakuduba bakurerenda mbweno Buganda akachori biliyoni nukwatayo awenso yo kugira ngo abantu bone batekateka ngo icyo wari hati icyo cawe uko umuntu wamugero to mwana ugu yamara P7 waware mu fizi ya secondary muteko mu byo mukono asome ibyo mukono niyensani biza kumuyamba nubyakubata yambiri ho ngane mu yamba nko muntu nubigire byamuta. Okay, turiyo tuendera nigira ngo icyo natwachura kandi muri bari natureba abantu ba commenting no commenting anchurunji tuza kwendera because na program itene mari sahino twenda kabshenga nichi itsimekuwa nichikorwa korangu Katerera constituency ezimya community no kuza kwenjera ezindi korangu nitu twasana nkabandi nkebe bimwagamba kugira ngo twafana city school twafana ki itsimekuwa nichikorani chiha then tukuhendera aside ya obare mukuru because le mango nebe turi discussing aho nibiza kubona biza mu matuga bembezi bitu nitekateka ngo abebembezi abutukutera karuru mutulire kandi mutureba kana abantu bakutera karuru ninyendo manyengo kikumu cyawe cyo kutera cyo kuteka ballot ukakwata kacumu katera ballot hali ukatikinga umuntu kamusindika mu parliament ningo kwa musindika mu post yonero ko musindikiremo no musindikire kugira ngo aze gukorera no utamusindikire kugira ngo aze gukora ibyeye aziyo kwebwe sembe cyo nekintu kikuru munonga kwetegereza umuntu wasindikayo hako imyaka ikomeye erugireho twatuye umuntu kigene mu kimanyaki tuzaho tuzomurwari manya bra 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 twahenda tutine bushi hati mpoti yuntu complaining ama city school ma whatever ninjuka ka bakareta na UP is it UPE ejutinga kumanya na USE monka school fees already bachahereza school fees
igihe tinkami yacyari n'amasomero gora government kebena na sedi school student basasura school fees nkaza ka Nuka nyangu bakabagaritire bona ekiri bona bashobe ejenso ngatsako kigambo next twatwagarutse so twafana chance twakoretona no mwari mu education astama ode ntumbuzeje atushobora kuba abamuturi confused tukumanya abwenshi ibintu bihinduka kandi president kuriya na government nibabisindika konkito abahansi bitakutukirwa ushanga umuntu ari yuko na complaininga nabona nahinga nabajamaya umucyo buryo umwana bamusindika ngo bubine siri school ningashibine UP so ntishaba abebembezi itaho kubaterera karuru mutubare mu magezi mwena kutandikira LC1 gusya a level Okwetegyeka hakoni tubasindika kuza kutukorera mbuye nabwenshi mutakutucakira nito za siri school muri Katerera nito tukazufuna ninga tumwine mataka ga government aguma basakwa amataka garumu Katerera tuna mataka Katerera turije ya government ritari y'umuntu bakutwari bakuramze amataka garumu ga government aho shemeye kwa no beteza kuri sidi school nutoko kuba yinitaka garumu amataka tugwine Katerera tujye bagiga manye tujye bagiga konka abo tujye bagiga tuzirwe cyaburwa nachikwatamuko n'abantu abutusindika ona bwajangwe mu 9 kuhaburwa kandi basaku no basateka kujangwe cyinci basakorabo Katerera mutu tukwe tumukoyicerizamo ntuyicerizamo konko butwiyicerizamo no basakuyicerizamo utine support utine push up bakireba ushange no joti nimba sakoreki konka wachikorota utine ntabutandikiro ubwo wasindikiro kandi atakukifaho ati no kukikorota so tuyino mataka ayibo kwasa kombe ka sidi school tuyina mata mashomero ayibo agobasa kwatero nago kakazo mu system na gabanga bandi konka tingumanya hawenji so abebembezi nekintu kikuru munonga kutera Tokyi ahi waruga utagire tutakuhire ukaza kampara kawareza waza kombe kaza flat na whatever ukebwa ahi warugira aha kusindikira hakaba nekintu kikuru munonga kushanga niyo noruga hantu bakasiganira bakwesimisa uri kuriya ngo Katerera kashomesa aha kujya mu uri mu bemezi wayo konka nekintu kibi kuruga hantu ngo Katerera niko batura bakireba twine yirwaro ryaho rukusha ry'umuntu ari kutukuza kuzara tuzazarugazi tuzazanga tuza hoye no Katerera tukoreshe batkorere mutoreke ko muri mwazo mu parliament mutsakire birungi muturetere sente zo kuba bahereza muri mu government shikani mwazi leta musho mukoratere na district akuba abantu abo technical staff sa district abo mutantera ni mu buzabuze sente za government kuzo kwikaho zijira gukora imirimo y'abantu ha cyaro ushanga zaburaburiraho so nani mbashaba abebembezi mu kuratera nshongejo mureke ngo at least abantu bitu ningashito abantu kuna hansa itwa abasindikire mugire ko mwasutererezamo mazima ubuhereza butwike kandi nito tubenka abandi nanimwe mureke okurya sente ako ba MP mbasabiriza sente reka tugende wacu wakimu aturembera ko leta aka MP wamusaba sente none nana ndakwazeye sente twakire mboni mureke kusaba sente babone ko customer nakusaba ko kugira ngo akwebe mbere kandi akusakire ukatwaratakamo obukade 10 nazo kubanza yabona ndawa asasuri banza bona ni mumureke kusaba sente mwe n'abanyakaterera kubwa sente umutebekanisha wa program abanyakaterera bonka nanabari ba KR media nyobiro bwingi ninkiragambira umuntu ndi straight abo kuba nyine kiba kwita na independent mind ninyetegerera ati nari kuntegerera nti ekizibu cya Katerera nitwe nyowe na nogu na nubu na nabandi abanyakaterera nitwe kizibu abo kandi bagira ngo abwe ki nitwe kizibu nitwe tukuronda abebembezi kandi nitwe twino obushobozi bogaruka kubakora kubagira ngo lamazana kozire ninga honari bu mutunja kozire katumwongere cyuru so nyoni ndio ni ntero muranga bona abantu abanyakaterera reka twigaruze kiba kwita ownership y'obugabe bwitu nk'abanyakaterera kugira ngo byone bituriyo nitureba byone biturabiremo ninge bituriyo bitkurangu tibikusatisfyinga abo kwa buri kintu cyona nikirotatinga nka byone bitwagambira nikirotatinga abwebembezi kandi abo bembezi abo kubata yo nubaha nitwa abanyakaterera cyo masanga itwa abanyakaterera nico kizibu nko mugambo mwe nko kwiyagamba ngo twizire nitwetegereza
tugaruke twongera kwetegereza this time turebe tutandike ku identifyinga ni bantu ki this time abine nguga tukaba identifying kuko wakigambo tari kugira ngo kabushenga innocent mwene ubwa innocent ubu yamperiza sente niwe ndakoretse niwe ndatekeyo tutandike ku identifying abantu bona babaturumu tutakubesinga ariki tutakubesinga kintu cya sente konka tukubesinga abo kugubwabo nk'abantu aho Katerera twina bashiza bamani tubine twina abantu bokwe abakazi n'abashiza bari okwe abine nguga ningabo kubasa kugira ngo Katerera nayo bagipushinge benke ndizo konkito abantu ba Katerera nitwe kizibu okay tukhendera tukumarira nicyo kisemo ko tukora ekemeriye kuba nikikorwa itwe twine aricho bakweta arengamba aricho bakugira ngo each one teach one so itwe nk'abanyakaterera tutandike kuhegesana ninga tutandike kuhegesa achiba kweta obwebembezi burungi ne busanaje ninga waza kurunda umwebembezi kukikira ayine kubayine bisanirizo ki tureke kufagatura niriryo fa okay reka tugaruke kunuya bakupere netamba dento wasukwa tumarira kuruje bitariyo nareba izuka tu live kiriya hanuya ubwo mwanya guturumwe sayeje libagweta Sabako country resort ko kubagweta Sabako nugusango muri Katerera ekikurwa buriyokwe wari na turebo ya Abu Dhabi nasa kwizana ucakara hanuya no fara buri kimwe cyona uburaro buruho kandi ngo muri umuyenga wayengora batumujere no ikawa yakaronka tukatera mbona ati ya wike waha otunge cyo wa ine pate o ine birthday pate o ine bucime cyona no ika mwanya guno kora cyo cikoro kurunje munonga kandi asante nonji no reba manager no mutesa asante nonji munonga no funo boraro burunji no baraza abantu benji kandi bene customer care utakarwa tukwendera webare moderator ku moderating ajo mukoro webare kusa nanga kumpera umucaho kuba babe no kwangura mbentaka kurebera congratulating congratulations we bari mu kuteka amani musaza naganye no magatire we supported we are fighting for your success so nyo ndokhendera nienda kugamba nsonga ina one icyabantu bakasonga yobwire icyabantu bakatera somere gukora cyo wabuza kurango twafuna seed schools twafuna amarwaro marungi twafuna imhanda twafuna ubuhereza one tureke kuteka tekera habembeze bahiguru tandikira hari woza kubara umusenyi no tandikira gwemeriro bwenu nyenda kusaba abanyakaterera twaba nuturonda abebembeze baratwebembere Kuruga RC1 kwikar president tureke kurondera umukasindukiye tone cyumu cya kabiri nitwenda kwatanisa omunkora ya program za government cyo kubanza abanyakaterera nitekwa kwekwata mukaba umuntu omwe mukamayishiza bucyanyu mwamara kucumanya mukashirondera ombazi abo kuba hati for example bunyaruguru nkabunyaruguru kisaza rino kuri astamiriz za Katerera some programs niziza uburango ziriyo rubirizi konka myaruguru bazukwatira hariya okwiza kuno kwanga ubundi tumukusomesa abana goko akigamba tumana abana bari abana bakwe bari konka no reba atinka service commission abagabe mirumo part of them nababanyaruguru kandi nanabarukuno nabari mu Katerera nabo muri Katerera takubesingamo nabatari wamwe nawe takumanje kufa kuno akara Katerera ngera ya mutama yagirgamo na korahe rukunka nagira ngo no Katerera so nani nsabanya Katerera muri yare tukunde Katerera yitu tugito mu mutuma tubase kugitungura ecyamuheru nyenda kusaba abantu ba Katerera mwarondo mwebembezi mu supporting muhike mubuze abagambere na wababuze ebizu byanyu abo kuba ekibiro hato muri Katerera meetings tuzuru kutandikira RC1 kuza ha district nangona na Kampala ninjira ko M7 na yeta kokasi just kokasi mukana inare mukuna hansi nayo nari nketaro abo kuba abantu bacubugana tubakumanya ibukugenda mu time rene ika nchiko niza kuzo hata mose bacike ki kandi nani nsaba twatabase kumanyangana
muzaguma tuyine ebizibu ezo tukweta loopholes omu administration turamanyane twamanya nawe mbeza butukuronda abo bembeza butukuronda nitu nibargo muri itu tizimi so masang they are part of us so ntekwa kurangu twaba habura nabo baturikiriza kandi nabo biza batwebuzaho bamenye bizuye buri hansi kufanza atwerigeza mpecho kureberaho uruguto ruberufira aho mutawuni none inzira nkabanya Katerera tumanye ngo ebintu ebya Katerera nebyitu tubufeho kandi nanye ndakubasaba abanyakaterera ngo ate etwa aba government ya NRM mu kujahagera munonga no sane ko twajagera munonga yarambikiriza yatwebo abo kuba waranke nguteje yita ya Katerera bakapuma amazwi abantu bagatekaho x uruguto rwakumara imyaka 10 ruriyo kukorwa ngo turukorwa kandi mu7 tumuha NRM tujaha 99% so njimanyisha ngo twabatefireho ife tukesaringa tukazo muhanda tukasema mitumba baza kutukorera nguto so nanyira kuhenda ndo kubasaba abanyakaterera ngo tuwe kwatiremu tuyimuce tubase kwerwanaho nabembezi bitwatanitse nabo tubase kuragana government ya Uganda eje nungi etkore bitkwenda okay wabari munonga kandi abantu bareba Teera Media News Center ikimana mukorane cyamani twatandika musaha 10 sergeant turanguza abasaha 11 nedakika 19 program twatwenda kuje munonga bitu turentebe kansa kugira ngo tubentuiza kune tukasemba buri yawo tutune kiganirwa aha tuna side ya Muhammad tune side ya Twibu kokana tunaguma tu discussing asonga zitarizo muri azumwe tugo politics muka turebe echakwasa kutungura Katerera niki turugo mu ruzo robe bitegeki turebe jensonga bonza ko tutamaho akandi n'abantu bakuru aba tubase ko tuganira nani mu abana bareba abantu ba commentinga ekimwe akora ni chamani bitaragira turiya omusabako no tukora live ariko ngo sokano izano funo bararo burunja sabako ofone na ikintu chamani wana ndakuriye kiri ecyenyaza kiri chamani icyo rugo muri mbuga na chamwiga